Nalazimo se u Jasku, Jazak sela, i došli smo da vam prezentujemo jednu kuću, porodičnu kuću koja je uknjižena, u osnovi ima 121 kvadratni metar, s tim što ima podrum, prizemlje, sprat i tavanski prostor. Ima oko 20 metara širine, front, kolski ulaz, lepa kapljica, prizemlje je malo izdignuto i sad ulazimo da vam pokažemo prostorije na donjem nivou, odnosno na toj prvoj etaži. Ima jednu spavaću sobu ovde. Kuća je u dobrom stanju, zdrava je, nema vlage, nisu popucali zidovi, kvalitetno je rađeno, čvrstog materijala. Znači, ovde je jedna spavaća soba, velika dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom. Znači, savršen dnevni boravak može da bude. Sve prostorije imaju prirodnu ventilaciju. I sada izlazimo na terasu koja je stvarno ogromna prednost ove kuće. Terasa ima pa nekih 40 kvadrata sa predivnim pogledom na dvorište i na crkvu. Evo, ja ću da približim koliko mogu. Znači, zamislite, sedite ovde na terasi, ovako ja vidim, kao što je sad crkvu, brdo, puno zelenila, u dvorištu ima lešnika, voćaka, bresaka, oraha, smokve, svega i svačega. Nije prevelik plac, odličan je za održavanje, ima nekih pomoćnih prostorija, ima blagi pad. Terasa je zaista velika. Ogromna, bar 40 kvadrata. 30-ak, ajde, sigurno 40 kvadrata. Kuća je rađena ciglom. Natkrivena je. Znači, prostorije su sve komforne. Dole na podovima nema parketa. Beton je, tako da možete da stavite šta hoćete. Ovo je jedno kupatilo u prizemlju. Veliko, čak pločice su stvarno neobično interesantno. Dezena sa ružicama mogu da ostanu ove zidne. Ima prirodnu ventilaciju. Penjemo se hodnikom koji takođe ima prirodno osvetljenje sa velikim staklenim prizmama. Sada smo na prvom spratu. Veliki hodnik. Sveta, iz kog se ulazi u nekoliko spavaćih soba, koje su sve sa terasama. Jedna koja gleda ka ulici. Pogledajte ovo kupatilo. Pogledajte pločice kako su slatke, očuvane, kada se čak može srediti, ovako se kada tučana više ne može ni kupiti. Prirodna ventilacija. Ima nešto interesantno. Znači, iz hodnika jedna spavaća soba, druga manja spavaća soba. Na zidovima je još ona rađena mustra. Treća spavaća soba. Perjani dušeci, japani, stari šifonjer, znači svašta se ovde može naći i možete i zadržati. Stari krevet. Znači, 3 spavaće sobe, 4 spavaće sobe. Ova je tako lepo osvetljena. Sa balkoncem, izlazom na terasu. Iznad je betonska ploča i tavan. I još jedna, isto tako.